Pozdrav svima! Danas ćemo govoriti o pravopisu, tačnije o upotrebi malih i velikih slova u pisanju. Ova pravila su veoma važna i presudno će uticati na to da li vas doživljavaju kao pismene ljude ili ne. Pa da počnemo. Upotreba velikih i malih ćiriličnih slova javlja se u Rusiji početkom 18. vijeka za vrijeme vladavine Petra Velikog. Petar Veliki, velika slova. Lako se pamti. Ranije su se veća slova koristila za označavanje smisaonih cjelina i isticanje pojedinih riječi, a iz toga se razvila današnja upotreba malih i velikih slova. Ono što svi znamo jeste da se prva riječ u rečenici piše velikim početnim slovom. Velikim slovom pišu se i imena, prezimena, nadimci, imena odmilja i pridjevi nastali od ličnih imena dodavanjem nastavaka ov, ev, in. Velikim slovom pišu se i ustaljeni nazivi, titule i sl. Dušan Silni, Vasilije Ostroški, Hajduk Veljko, Prota Mateja Nenadović, Sveti Sava. Veoma važno je zapamtiti da se titule pišu malim slovom ako nisu sastavni dio imena. Na primjer, apostol Petar, kralj Milutin. Velikim slovom pišu se i imena izmišljenih likova i likova iz umjetničkih dijela. Božić Bata, Djed Mraz, Crvenkapa i sl. Da, Deda Mraz ne postoji. U srpskom jeziku je ustaljeno prvo pisanje imena pa prezimena. Od toga se odstupa samo u azbučnim spiskovima, telefonskim imenicima i sl. Ukoliko je potrebno da prvo napišemo prezime, iza njega ne treba stavljati zapetu. Imena božanstava i mitskih bića pišu se velikim slovom. Bog, Allah, Satana i sl. Ukoliko se riječ Bog koristi u figurativnim izrazima, piše se malim slovom. Vidjet ćeš ti svoga Boga. Ubio je Boga u njemu. Ne dao Bog. Imena nebeskih tijela pišu se velikim slovom. Zemlja, mjesec, sunce. Ali ako ove riječi ne označavaju samo nebesko tijelo, pišu se malim slovom. Ovo ćete najlakše razumjeti upotrebom riječi planeta ispred određenog pojma. Riječ zemlja treba napisati velikim slovom ukoliko se ispred njega uklapa riječ planeta. Na primjer, planeta Zemlja je okrugla. A malim slovom ukoliko se riječ planeta ne može smisaono uklopiti. Ovu zemlju sam naslijedio od oca. Ispred riječi zemlja u ovom slučaju ne bi se uklopila riječ planeta. Mada ovu planetu zemlju sam naslijedio od oca. Riječi mjesec i sunce nisu planete, već sateliti zvijezda. Ali ovo nije lekcija iz geografije, pa i za njih možete koristiti riječ planeta kako biste provjerili da li ih je potrebno napisati velikim ili malim slovom. Velikim početnim slovom pišu se geografski pojmovi, imena kontinenata, država, regija, gradova, sela, planina, brda, rijeka, mora, okeana i sl. Naseljena mjesta čiji se nazivi sastoje od više riječi pišu se velikim slovom za svaku riječ. Sjedinjene Američke Države, Novi Sad, Donje Crnjalo. Ukoliko u nazivu države postoji veznik, prijedlog ili nešto slično, on se piše malim slovom. Kosovo i Metohija, Petrovac na Mlavi, Trinidad i Tobago. Kada se imena planina, rijeka ili mora sastoje od više riječi, samo se prva riječ piše velikim slovom. Fruška Gora, Jadransko more, osim ako ne sadrže neku vlastitu riječ, kao na primjer Velika Morava. Velikim početnim slovom pišu se imena naroda, njihovi pripadnici, stanovnici kontinenata, država, regija, gradova, sela i sl. Srpkinja, Srbija, Semberac, Bijeljinac. Malim slovom pišu se nazivi za vjersku pripadnost. Hrišćanin, pravoslavac, musliman i sl. Imena gradskih naselja, četvrti, ulica, trgova pišu se velikim početnim slovom. Bogdanović plac, trg kralja Petra I. Karađorđevića, Majevička ulica. Kada je riječ ulica sastavni dio naziva i dolazi na prvom mjestu, piše se velikim slovom. Na primjer, ulica Svetog Save. Ali se riječ ulica često i izostavlja. Velikim slovom pišu se i imena praznika. A ako se sastoji od više riječi, samo se prva riječ piše velikim slovom. Božić, Veliki petak, Nova godina. I prva riječ u nazivu istorijskog događaja piše se velikim slovom. Kosovska bitka, Prvi srpski ustanak, Sarajevski atentat, Milosrdni anđeo i sl. Prva riječ imena institucija, ustanova, organizacija i sl. Također se piše velikim slovom. Matica Srpska, Srpska akademija nauka i umjetnosti, Crna ruka i tako dalje. Nazivi školskih predmeta pišu se malim slovom, a velikim samo kao naslovi u službenoj dokumentaciji, na primjer u dnevniku. To bi bilo sve za danas. Ovo je samo kratki pregled pravopisnih pravila koja se tiču pisanja velikog slova. Ukoliko želite da budete sigurni kako se nešto piše, najbolje bi bilo da nabavite pravopis srpskog jezika u izdanju Matice Srpske i da ga redovno konsultujete u slučaju pravopisnih nedoumica.
Ukoliko vam je ovaj video bio koristan, ostavite like i zapratite moj kanal na kom ćemo zajedno učiti. Pozdrav!